Ngatholana nobani bafo mhlambe phela mhlambe ngayo inhlamba leyo. Uyajaba lo. Lo usikhulisa kuyajaba. Kwawungesingayo inhlamba leyo. Uthi kuhambe kwayo umthandeni kwabamphuza ushona ngatholana nobani yenza ividiyo ngoba somnandi angenzanga bakhuluma umthandeni kwa-12 mina yingoba ngezwe baba somnandi ebala ama-legend ngase ngenza ividiyo ngixolisa kusomnandi nga-ede elinye ilegend owenza ukuthi wayengalikhumbulanga angikhulumanga no-12 kwakuyade kuye umthandeni kwa-12 ngatholana nobani ukhuzana ngithi mina kwangesingayo inhlamba mawuthi ukhuzana namanye amadoda. Hey yabona into engikhumbulayo weNdlovu mongayilandelisisa kahle yonke lonto leyo ngayenza ivideo futhi nakho la ngidlalela kule video ngathi ngizogonyuluka ngabacule sengizwile kuthiwa balala namanye amadoda la kulokhuza kumaskandi bakhomenta abantu baxozisa angikhulumi njengoba bekhomenta indaba ungakwazi ukwenza impumelelo angikhulumi ngevideo nasiqiniseko angisho ivideo vela amavideo ake ngisawaboni angazi noma ngabhlokwa nguwe noma ngabhlokwa labo moderator benaba lezi zinto zeni lezithiwa moderator ngithi mina wena wawu live angazi noma ngizothi wawusazwana nami noma wawusaphila nami waphela angikhumbuli mina nginento engayibhekisa kuwe engenza ukuthi mhlawumbe ngizothiwa mina nawe asizwana noma futhi nawe ngakuzwa ukukhuluma ngababuza labantu okhuluma ngabayiphika lonto lo ngayithulela futhi ngabhlokwa umoderator wakho noma ngabhlokwa nguwe sengibuza ukuthi mina uma wena wawuthi ukhuzana la namanye amadoda kwangesingayo inhlamba leyo hayi bafo ngakusho lokho kwenze njani nini angikukhumbuli lokho kushoya siqiniseke hawu ngikukhumbula lokho kanti weNdlovu kwesinye isikhathi manalela ukupha abantu ezinye zezinto ningafaki singangeni ngosiqiniseko siqiniseke uyaphika mawusho ngisho njalo no angena futhi ngosiqiniseko ngithi mina siqiniseke uyaphika siqiniseke manje uyaphika kwento ngithini wawulive siqiniseko lonto leyo futhi angaze ngibize igama lomuntu mina ngithi izitabane ngithi izitabane ukuthi ufana kithi khohlo saba kamvela ngibuza ukuthi mina bengibuza ukuthi mina kwangesingayo inhlamba leyo yona into bengiyibuza kwangesingayo inhlamba leyo no Ndlovu mfowethu uma ufisa wena ukuyithukela ukhuzana umbize ngesitabane mbize mina ungangifaki hayi lutho yabona nje wena mawukuthi mhlawumbe ngisho ngathi wena yabona ngisho ngathi wena namhlanje ngisho ngathi wena namhlanje uyashintsha wena namhlanje sithiwa uyashintsha uba isitabane yes angeke ngize kube into engima ngayo leyo noma kube into enguthiwa ngayo ngithi usuyisitabane ngoba zinqumo zakho lezo angihlangane nabo kodwa wena wakwazi ukuthi uyenze lonto leyo kwashiwe mina ngathuka umuntu ngokuthi isitabane live la ukhuzana umbiza ngesitabane wena kanti vele uyisona Ngokuthi ufanele ukuthi mangingashintsha mina ngosiqiniseko noma ubani ushintsha wena ube isitabane akuzona izinto engafanele ngime ngazo lezo ukahlala ufuna ukuthini kumina Ndlovu mina ngikuzwa ukuthi uma kuzela umhlaba wami wathi umhlaba wami kuwe mazuxuba indaba ngibuza wena angithi wena ngathi isibonelo ngithi wena uthawuphukana angithi wena nje abantu ukhala ngabantu abakuthiwa nama-comment angaze ngisho ukuthi ukhuzana isitabane mina angaze ngisho lokho wena ukhala ngabantu uthi wena uyathukwa ubhala nakuthi nakuma-comment nakho wena kuthiwa wena kuma-comment ngibuza ukuthi uma wena ngaqala ukuthukwa mawuthi ukhuzana ngibuza lokho angaze futhi ukhuzane ngemthuka wena ungitshela ngendaba zesitabane ungitshela ngendaba zokutabane mina ngitshela indaba Ndlovu okay Ndlovu mana-ke Ndlovu nakho ngiyayiphika ke leyo ukuthi angimbizanga isitabane vele futhi angaze uyayiphika isitabane mana phela angithi ngifuna ukutshela inhlamba kumele yena wena umi nje wena mana Ndlovu iyiphi enye inhlamba engisengamthuka ngayo nje wena no mana Ndlovu isengamthuka ngayiphiki angithenye ngaphandle siyekanile lokutabane yiphi inhlamba engisengamthuka sikiyekelana okay angithi
uyayiphika ikiphi enye indaba angikwazi mina angikwazi okunye kodwa engikwazi lokho engisho nje manje ukuthi wena wambiza ngesitabani yikho lokho engikwazi angikwazi okunye ni recorda kanjani ni recorda kangaka nina naso ke nalo recorda ngalolo lwazi mina ngeke ngarecorda mina ni recorda ngeke nalo recorda umshare video ngofo WhatsApp ngathi umsasenayo number yami ngazi noma usasenayo yini mina ngeke ngarecorda mina awuvele nami untibani bayithaza untibani nomsindo lentibani mina yazi mina wesiqiniseko ngokutshela kungesingayo kuphela nje sengibala nje nabanye abantu futhi mina nalapha nje akekho umuntu ongakathi nje unenkinga nami njengoba nami ngingenankinga nje nawe ungakwazi ukuthi wena nawo inkinga nami yabo angene futhi kulokho kodwa mina into ngiphawulise ukuthi uthi wena buka nakuma comment ukuthuka wena sengibuza wena ukuthi mina wena uma wawuthuka umuntu abamthandayo ngoba ngikholelwa ukuthi ngempela mangathiwa ngibiza ngestabani usungithuka uma ungibiza ngalo nto leyo futhi ngingakazi ngize ngikuveze obala ungakwazi ukuveza obala ukuthi isitabani ukufihla kuqhamuka umuntu ozokuexpose lokho shuli mina ngiexpose abantu abayizitabani la ku TikTok ubani ngaye ngathi uyisitabani mina la ku TikTok angaze ngibize igama la muntu mina ukuthi khona izitabani la anenyekeni phansi angaze ngibize igama lomuntu ukuthi uyisitabani ukuthi ngiyisitabani bese ngiqhamuka ukuthi ngiyisitabani angaze ngiexpose umuntu ukuthi uyisitabani mina ma ukuthi mnazi abantu nabayizitabani ngiyatshela ke mina yazi ngiyatshela ngoba kuney'tabane nje ezaziwayo engabifihli utabana zingakho ngithi mina uma ungakazi uzukuveza ukuthi uyisitabane